Now ngiqhubeka futhi ngawo December. One of the things ezokwenzeka ngoDecember ukuthi because of ama-party awulali kahle ebusuku kunomsindo awulele kahle mhlawumbe uyatravel uyalana kunama-party ugcina ungasalali kahle. Now khumbula ukubaleka kokulala nje kumdavazo ngoba ngesikhathi uthola isikhathi wena sokuthi ulale kakhulukazi umuntu wesilisa ilapho umzimba wakho siwakha khona le hormone le chemical yakho yesilisa okuthiwa testosterone which is why imulele ebusuku kuvuke ngayo nje ubona ukuthi umnumzana uphakeme nje uyazibongela. If akusho lokuthi turned on but uyavuka nje umnumzana umile or nasekuseni ushimpilo eyenziwa ukuthi wena ulele ngoba ngesikhathi ulele lapho futhi umzimba owakha khona le chemical yakho yesilisa. So ubona ukuthi kwenzeka kanjani ke kuwena ngoDecember ngoba usalali kahle nezikhathi zakho zokulala suzishintshile. So ngoDecember sugcina wena one izoyehlisa leyo chemical yakho yesilisa. So indukisweni ukuthi ngesinye isikhathi nje ivele ibe soft nje uthi hawu wenze njani namhlanje wavele waduba nje waba soft kanti ngoba leyo hormone yakho seyehlile. All right, but two kungenzeka futhi ukuthi ube neconsana nje ube neconsi nje ngoDecember ngeke ukuthi ube neconsi and the same time futhi ube nobumnandi ngoba iconsi lihamba nje lodwa libe iconsi kakhulukazi kulo owesifazane uthola ukuthi useneconsi uthi noma mhlambe wena ke uthe uyashaya u1 loyo kwangashayeka useneconsi uthi hayi vele uyeke nje nalotebedebe wakho uyabona kanti useneconsi naye akasakwazi ukukubekezelela kanti usenziwa naye ukuthi futhi useneconsi lokuthi akalalile. All right, so I generally advise abantu ukuthi even if nise holiday zamani ukuthi at least kube na 2 days ngesonto lapho and resetha khona ukulala kwenu kukodwa lokho kuzosiza ama hormones enu ukuthi abuyele esimeni kahle ngoba wakha umzimba wakho ngokuthi wenze leyo nto kuzo recover from lobo mnandi lobo soke ndlule kubona.